Wasya wa Muimi. Ndi mwana museise tondu nini na kuelesia nitoko manana Muimi wake li nikenda tunenge ukiwa wake wa Uimi wa Mbemba watindata nesa nenda tunene Uimi wa Mbemba lakini tuambone ni Uimi generally kitumi kinene kana umuhimu wa mundu kwitha muimi advantage ya kita mwene kwitha echa mundu wethwe muimi ndethia wana mathina ni me mathina no tona ithwa wima no kethia ndu ikindu kwata ouwe thano wenda withe we muimi waguo no ngina withwe wina biti mundani wene kule ni mathina mevote namo mina mathina maingi nondi kwasi tasi wikombea we mundu utakuwe na mundu utaima ni mathina mevote tona kwitha we namo na mundu utaima namo mathina la yu nende namo ila na Mbemba tai nende sanga somethia ciana ngaiva bisi na tukajana tukata koute yo wa Mbemba ithie Mbemba ile mbingi pio wata watesia natu Mbemba imaji mweta nundu wa mbewe ila ni banda na imaji ya mbera ila kwimbuga nini no ngethe no na githie makunia 27 bags of maize kwa Kisungu makunia 27 ni kwa munda wa quarter acre kwamba ni ukule no sibe ando mapanda ile magala kumi kuna yemo yima nenda tunene yolwa Muimi failure na Muimi successful Muimi wema akakwata quarter acre makunia 27 Muimi wema eka ile akakwata kunia ka 25 tofauti ya ando ile yeba tofauti ya ando ai Muimi wakita obatisha ka yaka ombe undukani oila wethia na yuka ibanda na munda ata prepared na we ayetela mbua ya uwa nokuli obandake kamba kana banda hybrid banda hybrid niki nundu niyo nonie yikikanesa nina banda okikamba na wethia ntiake tha kindu ano mamazi ya hybrid mbesa mbingi kikamba niyo tubesa nutunini utona kuthi ukathoa ni worth it kuombe ya mbesa mbingi na wakati akabeo pekange ka mbesa nini waile wa mbeu ya mbesa mbingi nundu mbeu ya mbesa nini ndikikanesa lakini ya mbesa mbingi ni cia muno wapanda katumani kana cia kikamba japa na bandi lakini wethia yikikanesa okay nani ukulia yu utuilika ndino wa Uimi wa Mbemba walikangila ata nundu wayo we makitungu nisi kitungu kitha no kimwe kati wa mboka no siendeka muno lakini wethie nindilikapu Mbembani na ndie bandu nona ciemitwe na nono ndu cia imawa na nyina ase na kola kuima mboka ngaima Mbemba nundu ni nonie ata ni bau ata mbesa mbingi Mbemba cia ukabula na akwata mbesa sio Mbemba nikenda kwata mbesa mbingi utesa sinzio sio bebia sio balai kana sioma witumba na witata cia kuthio kui sio wenda Mbemba sitho na mbesa ukabula yute no ciembio no ita mbeu jitwela tubanda nundu ni cia nesa kila Mbemba tukabula na tutesa shilingi 30 Mbemba emwe okay na mondo manda utambezena ni maenda kwanika makabebia nikano matile kamwe matila kamwe matesa shilingi 50 kwa Mbemba emwe nona Mbemba su pala watila bado byo Mbemba ngi ile itatu secret nimyo secret ya mbeu ino Mbemba ino ni mbeu ko tiondo wekana nayo tiondo weka nayo yikikamana ona ti lazima withwe na fertilizer kana mbolea mundu enda kwitha ena skill yeba no taalamu weba awithia no ai Mbemba nese kasia ile kana itatu taisio kwete waile ithwa wina experience ya mbeu ilo kuthikuwa ndukathi kwithia mbeu nino egute wa ngropeti no yosa enda kukulilia mbeu ila yikikanesa ni yiba no imeka uchunguzi na Mbemba ile wambo yo banda cio na ila cikikanesa yo wa mbeu wesu muno wale tokulia Muimi kana wale tokulia mundu aggravate muno endo tethekenesa waile okulia Muimi okay Muimi woni aimete ti muthosia wa aggravate muthosia etha na thina ena mbesa muthosia mbwa ayenda mbesa no akuye mbeu ino ni nseo na wayo bande ye mosia izimba ndikika kuuma sako kwanda byo muthango twi prepare twikana na wata nikenda wesethia muthango ucio ni wese tulachokita bani Mbemba muthanga wa mundu nikana kethe Mbemba nesa ti kwikia mbolea kana kwikia fertilizer ni kuima nesa andu Mbemba jitu tubanda ukethia twapanda inji 6 pala kabeke kai
na mbua ya uwa masaa ndatu te mana mwe yumo na kukekala kote mbua no tuje mbembesu Mbemba wiki ya bandi kana wiki ya ndi nepyo wiki ya ndi nepyo na ne kule tio kunika wika leko se kumeleke soma na ikaleko soma na kana kuunza kwa environment ngeke kalago twiki ya ndi banini ndi ni na kokie kumela tuyo athukisiuka yumela nesa okay na ubanda thine muno wamba kukile muthanga yumundo for example wakambithia njukile muthanga nakangolia ye muthanga ukile wake ni mwata umuya wenda mbemba yaku ndikaiwe sua ata yu kukiliana sua ilangu ukilia muthanga mbembe no yakwa naima nundu ni bandite ba yandi ila sua yoka imina chuma kimwe sienu siembobu yakwa yithwa ilie tengithagua okay nundu asili ni mubandile ba yandi ndi muno sua yithecia muti yoka yobikia mbembe sumetoke kwi kindu kitawa kitungu andu mai ndise kana ni wake andu meka utama na yembe maiki mbemba andu maikuneka na mao Uimi uci ni museo na no wise no we kikembemba nesa ni museo ni wotu ima wa kitungu no pe alama ima ke uyu matambete kukile muthanga meka utama mbuya je wono ni kololoa maiki mbemba na maikuneka nikisio nditona kwikika nesa titema kitungu kiliku muno aticio katitungi yangia muthanga igana twabandile ulo wa muthange mbemba ithesie miimituki wa fail ivinda imwe nthini wa uimi wa kuwa mbemba ndia failio na kutembua mbemba ya kwela ni banda yikikana mieyele wethe ya no tule mbemba ivinda uyambe ya uimi we mchanga nthini wa uimi wakwata challenge we munini ivinda ya uimi uyambe ina kwatie challenge na ima na wethe ya imbemba ni siethe wa imbua sie mundani na iwa nundu ndona iketha sioa na wekata na yuna mananga banda mbemba sia kwa mbuye ta namba kua okay nikana andu alangi mayuka kuimia sia kwa sithwa sina maongo oyu wina challenge yote ya uimi wa mbemba ndina challenge nundu ina manie sili ya uimi utetheketa nindethekete muno uimi ni nundu nisomethete ciana kwisila uimi ni maisa na kibeti kiki yani wano kethi ati na mbesa no wewe mutende kumanisha no ikunengetwa mbesa nze ukesethia na uyo nesa ni nengete mbesa nundu mundu no kwata wa ikasiba akatwa wa polisi wilelwo kesi no itweka ne umia mbondi ta ya 5,500 ndiko makuo no numie okay na kibeti kende nesa ciana yutu ni byanzwe ni nzeo muno na nikiuthewa ni ngugethea mituki kwanza mwako ne muthia muno nundu nene na itu Mutongo TV indi Muimi ni matetheka muno thank you so much mwana museisia wisi nesa ne wase wa Muimi Mutongo TV ngwata ni amukamba nita Steven Mwema twamba ukunikila twindo tumwa utatona kwetha wisi kana utona kwetha utesi yulwa uimi wa Mbemba Pema undu kipathukanio utona kwitha wote si ulwa uimi wa Mbemba na imbemba mbene wene wisi chambe maize isito ya kisungu ya Mbemba ni isito yanenganiwe na andu manena kithiomo cha tene kuri Amerika ya ithio walilo wayo ni nyamutheu kana munengani wa thayu kwa kithungu Sacred Mother kana Giver of Life chakeli kuya Lower Illinois, Nebraska, Minnesota, Indiana, Ohio, South Dakota, Michigan, Missouri, Kansas na Kentucky na ku America niko kwima wa Mbemba muno muvaka kuketwa musivi wa Mbemba nundu kwima withilulu komasio ma uimi wa mumea huu chakaratu Mbemba mwithe ona ngiva kupimana nana na laini 16 chakana eka ilembeta ya Antarctica Mbemba ni sima wa malembetani alangi onthe thisiothe na muthia evindani ya tene America ya yulu Mbemba ya ivata muno nundu ne atumia wata mbesa kuthwa wia na nyama no watoneke ukavika malembetani maingi va Kenya kwa kuli olewa ukamba ukewa kana ukamba ni ngalatana ikwatesele ukuma malembetani alangi va Kenya usuni wo woni indi uwo ni wo uungu nengelelia
savali yako ya kuikithia kana ndeto ine cia uo imbikisi metaboni kauntini ya Masaku valani thie Peter Chalo ula wisikieta PKA veteka vyo kule kuikithia munda wake ni waete noti mbingisi ya ngili kila chumwa cha kusanise kana mutu lokethi simetho makwa ni mutu utavandanga wa muno kamba tritomato kana mutu wa itunda ya kuongelanda kame na nasama useo wauo na teka njuisi kama themba bulini. Peter asisi ethi wakana matunda ani maesa wana kutewa muno kamba ona musini munene wa Masaku inde muti uondo vandanga ukamba utuika wake wa Uimi no amonise kana kumana na ntheo kamba kwithi wanasua yingi itunda ikavandwa ni kwikanesa na kwithi wana moyo o muno na kumavusa vali yake ya kumanya undu muti uvandawa yambia muti kuvandu kamba ni timu vandi muno lakini wathima sokoni mo kamba ni withia maitewa na methi ya expensive muno ndo katunda takaka moto nethi ya kesidingi miongo ele kana 15 kana gethe uite wa 3 shilingi miongo 5 na nene ndo manai choke ndo kala kitu ya nako ndo kula kuonge kema kwa na kuone chao na nina thiri na thwa matunda na mineka research nethi ya paimbe ya yoteza agrovet kumbe ya yuma matunda ni na bya mutiongo ka grafting na nina thiri na thwa matunda no kana umyembe na umyembe na buia na none yekaneza kugwitu kumana na kwithwa itunda yita imoni andu ingi Uimi wayo wina mbesa na ukalikanthini wa Uimi wayo no kwatembeza nzio nundu Uimi wayo ndwenda utaalamu mwingi kwa mina ningi tute mombe yaku either watema wa bomiki ya kiuni ndikano mithamba njo olange na menu nduni wa mina kweko wizo ka ndio theta mbewezu na igwi koneza na kamuthanga kanini wa mina obwika ndukwirira mabutiolo kana kwa ni umeta amate matsekia bayolo wailela uendelea unyithite pakipe moist after 30 days wala yambia kugerminate kitu kingi hi challenge bingi nundu no kiwo na ndawa nanu undu wate ubandie cha faili cha lya boro kidenge kuna ndawa growth ya ndithina andu ingi ni maiva wa kila muthia wa moi ende Peter ni withia wa ese kana kila chumwa no kuketha mbesa kwa ilungu ya miaka 5 itunda lile kaucha yambio cia wasisha bano na malangi mena tutunda tunyuki yangi meuma kenda akisete for 5 years so you as long as you yambio cia mambe you kaenda utute kila wiki maendete mabigito utute azu na undu utute bana mwangi ndio maende na kwikata kuyana ano uyendelela na kumela Peter ni wonete usio wa Uimi wa tritomato kwa metho make nundu meikenda kuma amina kuvanda muti u mbesa ni siambia kulika muvuko kwake na yuni wiyumite kuongela uvandi wa itunda yini kenda ingilisi ya mbesa even ukenda kutuika million even na yukite yute uba kwitu ndiye mundu ngi wimite kali pabeta bon ndiye mundu ngi wimite kali so you and available so kola ngwadi kwatikana andu ame okulia no nyine kata ni thowacha kindu cha keli ni tunda mwene etho nikweto mantha bandu yini nunga kwata bandu ndo nekiweka ile kana itatu no kwikia nikenda kwima muti wa mbesa Peter ni wendie kiwu na kini cha mulasimithisia kuinza kithima na silanga na yuno kukulia mukamba evundise kuketha kiwu nikenda ethe wena evuso ya kuima ona mavinda onthe ma mwaka kiwu cha kwa muno itengemea kiwu cha mbua na chicha mbua nikitekete na masilanga na nikithima kicha kuinza ndi cha underground water na iwe si underground water muno itengemea nondu kwa uwe kwa huu nina silanga nina ithima nina matangi niki yake hiyo ndo mothuthia Muimi yote kana mwivukiza wakwa kana musiaiza witu kana wenda nima ambaye banga kiuneza ika masafu maki uma mina kuyania enda wikata wambie kwika sabu yawe machao lakini nengi no wambie kuima no wambie kwika masafu na kilo kuima nika no focus na kiu enda chanata kwa huu akamba maitu tafadhali baiki ndo tonda kwiko tena kiu kwenana na Peter ndongo isia ukambane ni sithito itovite mondola meva tambeta kiuo sia mina kosa kuwa umunde atongo ira tisa kwa misi ya priorities ugasethi asemba ni tia zindulezi umunenge sito muno akauma na sindulito motethi andu muno umunde ukenzi andu silanga neza for example la silanga wake okuza utono transform ukambani muno kwesindu ingeti ndatekete ko atongo imetu keke masizia muno gasethi ema concentrate no kumandhi andu siwu kitu chino tethi akamba muno ila tukunikila Uimi bebatacoka manyaka na Uimi ndu twaiwe mipakani itu ya ukamba yiyoka kana nthini wa nthi itu ya Kenya yiyoka ni usio tukakunikila undu wa mianyanya maitu meotwaisya Uimi the sianza
kiu nicho tukuna oyu vao kamba nicho kuna mimea itu ndawa kumeita na kumisiane na mawau na mitutu kiwathukanio ila munda wanene bakana ebinda kukuna ndawa ite yingi nitongelanga kuni mandawa kuya nthi cianza ta Israeli, Philippines, Thailand na kungi kula uimi wosa wana wito masini nitumeka kukuna ndawa ndeke si mwanya na tuteke tunini kwa kisungu drones nitumeka kubicha ndawa mimeane kwa mituki kumina uya Muimi akwati ondungi na kwetela ngetha wekiu ni wikisi wani wikisi kwa kisungu twasia congratulations na kithandu wikisi kuma oyu ndo akimanya Naindi mondo museisi ni okwatini wa soma mondo meki vathukanio yulua Uimi muthenyani wa munthi tunenea yulua Uimi wa Mbemba lakini etwa kusomethia mondo maingi yulu wa Uimi nitwa Steven Mwema na mbaka wakatatu ukite nikenda indi twithe na kilungu kingi takicha Wasya wa Muimi mutongo TV ngwa tunia mukamba la mutongo iti kutanithia kusomethia na kumanithia neno umela twithe anelengi Wasya wa Muimi.